duk berkong sini mak di alai nai kecil 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 pun di election MC al semalai play ya parti berkuai kerbang ya di persen berapa ada milau saya mau nangka di MD from naka mau plan kongsi buat adjust kapan baterai stop atau kan ban ya percaya ke pak di negara election MC ban lah berkongsi tentang election kecil But berkembang kalau kita play nak tadi, pak nak cakap nak berkesan, nak dulu soal konsumsi kita ay, cakap ke bah lain berapa, mana kecil. Sem lagi bakal ini pun kita sem cerita ikan tahu. Lalu kebanyakan sini ini pun ini election, jumlah cakap tetian nama apa, yang apa lagi lembaga ini Al-Islam, lembaga ini Al-Fik election, baik kena khidmat bagi ai kecingsan nang ta ka parti kecing. So bakal jing kalau dia punya minta yang kedua dan parti sebenarnya. Ya kata baik dilacit lepa. Ini kembang orang pi baik ai lepa cincanya kita khidmat pa sa parti kecing. Nang try kata kam kan yang ban kan baik dai bagi kecing kecing. Kibat kalong ba ngin try pindah thong trong parti ba na ko ka manifesto